Hi friends, welcome back my channel Vasanti Das. Friends, आज गजलक्ष्मी पूजा मु एबे जाउची गजलक्ष्मी का मां को दर्शन करबी आउ ता पार्ला देखियो जाउची मु एबे मु गां रासी मु जाउची चलो फ्रेंड्स आपण सुगा जाउतबा पार्ला आरंभ हो गेलानी मु एबे पहुंचुची चलो देखिबा subscribe करिवे बाय बाय।